Palo su Ramazani na klja, oma nužbi valani korkori peste kućel. Dalje u Ramazani, koja palileste acilo, tano hektaru Ramazanja, koja kileste mukle trago, kileste kole soro kalbi. So Allah Azza wa Jalla o ibadetija propisinlen jasno cilje. A hektarullah cilja, o Allah Azza wa Jalla objasninja, a ne same pa, a čavja garavde. A kad kila pelafitano maseko Ramadan, o Allah Azza wa Jalla jasno amenge vakeri sebe pisoste o postiba, ko maseko Ramadani tano propišimoneli. Ku penjando Kur'ansko ajeti ki suratul Bekara, kot Allah Azza wa Jalla naredini o post, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فالقراء كيري سوسة لعلكم تتقون أوتمنكو أسوليننا propisini pentru mine o postiva să suine propisimo colega leder tu mende sebe piso la'allakum tattaqun tebi oven bongo boyas pa ita ucilia so Allah Azza wa Jalla propisini o post tam u stvari bongo boyaznost oma nušte ovel potakvalija. Hemikta znakija kaj maru Ramazani kabulitano ko Allahi, hem ka Allah Azza wa Jalla amin ya mari gunahija oprostinja, tano te osetino insani ki peste, kaj lesoro kalbi ulo potakvalija. Kaj lesoro kalbi ulo bogobojazan nego li sosinan glav. To jest, te osetini kaj o insani ulo pošukar insani. Angleder li o Ramazani počminja te postini. Hem te osetini o insani kaj počminja pobute te ikeripe, hem te kerel kodova so Allah ilese naredinja, a isto ga te durel tarodova so Allah ilese zabranja. Pa itano jektaro išaretja ili jektaro znakija sao insani te džanel, da je ova Ramazani kova opostija, hem neku ibadetina kagja, ko Allah i kabuliulo, hem da je Allah ilese opostinja, tano te osetini ki peste, da tano kalbi lesoro po bogobojazno ili na. Hem te diker, da li ulo pošuka ili pa i da li isto ačilo sa sosine anglajlo Ramazani počminja. E ča čudne definicija, tari takva, taro bogobojaznost tano, o insani dovelle dar taro Allahi. Hem udja dar koja osetini opremalo Allahi Azza wa Jalla, o lete čimelle, te kerel do Allahi sole se naredinja. Dovajtano bogobojaznost, dovajtani takva, dovajtani dar taro Allahi Azza wa Jalla. Te dara taro Allah, hem udja dar tute čivel, te kerel do aso duke Allahi naredinja, te durevajtaro do aso Allahi duke zabranja. A na ne bogobojaznost, na ne takva luko, o insani upasano ki čipsova keri, kaj darala taro Allahi, hem su često amir avdeša tešuna, samo na mušava kerena, meni kastar nadarala, osim taro Allahi. A onda, kole se nedelja, često dika, kaj sad isu starave, darala samo na taro Allah. Pa je tamo problem. Znači, izimpen svaki muša, kola tvrdine nema kerena, kaj nadarana nikastar osim taro Allahi Azza wa Jalla. No, međutim, ko pire delja ovsi kavi, kaj sad isu starave, darala samo na taro Allahi Azza wa Jalla. Pa ako manuš pravaren, osetini, kaj bud bučaki leste palo Ramazani meningepe, ko pošukare normalno, ko pohajri, kaj tamo pošukar nego li so si dan glavu Ramazani, hem kaj nastavini i dalje te kerel šukara amelija delija, kola kergjano Ramazani, hem ako ačavi onošna bilače delija, kola ačavja ko Ramazani, te ga ne odvajtano jektaro išaretija, kaj lesoro Ramazani izvršija, uloga koja valandja ki lestet izvršim. A odvajtano so, te kerel lesoro kalbi trvel po bogobojazno. Vajtano cilj taro, postibano masek Ramadanu. A odvajtano, znači kaj o Ramazani i nene uloga je moza alšija piruga. Mukla trago kjeleste, ako kergja kala buča. Znači, pa na jednom kako onoga. Ako insan osetim, kaj bud buča ki peste, meningja. Kaj nastavini i dalje, šukara amelija te kerel, kola kergja ko Ramazan. Kaj durela taro lošna buča, taro kola durelo ko mase ko Ramadani, hem ako setini kaj ulo pošukar insani, tega li neđanel, kaj odvajtano i taro išaretija, kaj lesoro Ramazani, izvršinja piri uloga koja valanjat izvršin. A odja uloga sine, lesoro kalbi tovel po bogobojazno, hem ov tovel pošukar robo ko Allahi Azza wa Jalla. Hem svako je hajri paralelen,
svako je hajri taro dunjaluke ma ahireti, tamo čači pase, ki bogobojaznost. Koji insani koji sile dar taro, Allah azza wa jalla. Lesu Allah azza wa jalla kad kirala pelafi taro, bogobojaznost, taro takvaluko, tari dar taro Allah azza wa jalla, wallahi ko but hananu Kur'anu le naredi. Ko but ayeta rubana i penjabri tane ko Allah azza wa jalla kawakiri, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Otumen kula soyrinena, taro Allahi taran, čačut ne dara, hem mameren haber, osim sa prava muslimani. Ako je haber penjabdo Kur'ansko ajeti, kad kala pelafi taro takvaluko, bogobojaznost, Allah kawakiri, ya eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Otumen kula soyrinena, taro Allahi azza wa jalla daran, nek otumen takvaluko dar taro Allahi, hem vakelen samo e istina. Ako je haber penjabdo Kur'ansko ajeti, palete kala pelafi taro takvaluko, tari bogobojaznost, Allah azza wa jalla kawakiri, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أوتمن كلا سوريننا دارن ترى الله عز وجل أن ساكو يدي كوتمن دار سوتا يساسي سبرينجا هم الله بشكاجانو سوتمن كيرجا أنغلالي كواكير الله إن الله خبير بما تعملون أنغلالي آيتي كزارشيني والله بالي كواكير واتقوا الله daran taro Allahi. Doi druma. Kakva Kur'ansko ajeti doi put javila, Allahi postaknine uminen ko takvaluko. Ti početka, ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hem ko kraja vakiri, wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Doi druma Allah azza wa jalla. Ti početka ko kraja postaknine kakva Kur'ansko ajeti, ema nušem ko bogobojaznost, ko takvaluko. Pejgamber alaihi salatu wassalam isto ja džangla but pire ashaben, a ujedno pire umete, ko bogobojaznost, ko takvaluko, te podstaknenjem, ne nasihatite del. A kjerino islamska alimija, je pejgambere soro govor, ovi ne šužo, ovi ne korisno, ama najšužo je najkorisno govore pejgambere star, ta ne hadisija kova kerela pelafi taro takvaluko kova osar oporuka, pire umete se muka. Ovtano najšužo govor, a ujedno je najkorisno baš umeti. Pa vela projektaro hadisija, kao Resul alaihi salatu wasalam, je dive govor kjer je ashabenge. Pa dobore but šukare, šužo, lafiva kjer je, kao je ka, a svataro ashabija perdile subhanallah. Pa etaro ashabija, svatinga i mrazuminga, ka je kvajtano etaro pa uno kjeri balafi pegambere soro olenge, to vratili pe. Pa uštijajma kjer ja Rasulallah, oporuči na menge nešto se saravela pe mange puna kvajtano etaro pa uneti rekeri balafi a menge. Oporuči na menge, muka menge nešto koje maneti, dea me nasihati, pa iskoristili akva, pa uno nešto sostav bišaj to koristili pe taro Rasuli, jer razumija taro Resuro govor kaj pegambere se pa šljelo, umeri ba je neka nakel pandahari. Pa je rino Resul alaihi salam, usikum bi taqwa Allahu akelja. Usikum bi taqwa Allah. Hva oporučinava tu menge, ili koje maneti mukava tu menge, te daran taro Allahi. To tumen bogobojaznost, to tumen dar taro Allahi azza wa jalla. Azino Resul alaihi salam, tova momentija znači, ko te više te penašaj pa u ne momentija, ne se realnako, ne soro hayati, Pejgamber alaihi salam manglate oporučinjem koje maneti te ačavi, pirumete se, nešto su im najšukar, je najkorisno lenge. Odvajtano, takvaluko. Odvajtano, dartano, Allahi azza wa jalla. Koja ver hadisi, Rasul alaihi salatu wasalam havalim, dela nasihati Mu'az ibn Jebele. A Mu'az ibn Jebele tano jed maškat ko najđande maškat ko ashabija. O Rasul alaihi salam šuren samo nasihati lese vakeli. Ittaqu Allahe hajthu ma kunt. O Mu'az prinese dar taro Allahi kaj gote ove. Neko veltu bogobojaznost, neko odu takvaluko taro Allah kaj gote ove. Kaj gote ove, ma bistri. O Allahi dikel, Allahi šunel, mo Allahi haberi ke do taro doa tu su kere. Neko odu bogobojazno, to je takvaluko premalo oleste. Allah mu lake kilometru takvali. Havaden, oko taro Allahi azza wa jalla dar kao veli.
insani ko aki peste bogobojaznost takvaluku kao vele, bogobojaznost takvaluku dar koja ole, taru lošno ka Irani, ka odvratini, a šukarele, ka uputini, kod ova sole su Allahi naredili, pa je savke su Allahi azzawajale, du i buđa obećini ki suretu talat. Znači svako je kamenda, ko aki peste ko vele dar, taru Allah, takvaluku, bogobojaznost, hemodija dar, doa takvaluku, doa bogobojaznost, amen ka Irani, ka odvratini, ka čavi, ka durjari, taru lošno, a kad šivela men ko šukar, kod vas u Allahi amen gi naredinja, pa je sad kenge o Allahi duj buča, dinja piro lafi, ano Kur'ani ki suratu talaq, kod duj to ajeti. Pa kao akero Allahi azzawajal, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ando ne buči. Duj to buti, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. No Allahi azzawajal, ako taro Allah kadaral, lestar dar ko vele, kolle ki peste bogobojaznost takvaluku, apnaj savke se o Allahi izlaz, taro lesere pare buča kader. Hem kader ne rızka, kotar ovna ne doče kujnjal, kotar ovna kana dinalpe. Ali uslovi tamo, baš je kala duj buča, te dore sa, te o Allahi te dela men izlaz, taro svako je buti, a su često amen je popalno vreme valan, često amen je palno vreme valan je izlaz, ko naš ti dela men niko avero se mu Allah. Duj to rızka ko manga, a svako je kamena mangela, modana bilo sad, nego rızka kotar goti ranetu, kotar ninaka očekuje Allah ka bičali. Ama so, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. A ko je od vas taro Allahi kadara, ko je od vas ki peste takvaluku kao el, pa kala duj buča ovka dore sad. So, angone buti pralale, so Allahi azzawajal insane se izlaz kadel, emđane ne buti. O iskušenja, duriona nisu star aver osim insani ki peste to ele takvaluku to bogobojazno. O iskušenja, musibetija kola ko insani aven, na duriona e na cidena pe osim insani to ele takva ki peste bogobojaznost. A meno davno pominjam, ova primjeri o slučaj su desinja pe tarotrin terne, kola pustinja phirge, pa kada počminja baru bršinte džal te perel, ola garabge pe ki pečina, ko to Allahi dinja te perel ek baristena, hemolengi u isla so, hanla, naš kija vrja znači titlon, po Allah azzawajal, se mi pilengoru takvaluku, se mi pilengiri bogobojaznost, Wallahi lenge izlaz tarotija pečina dinjale, hem spasinjale. Nisu se aver, osim kao la trinđene, kod va paro momenti, na rodinje, na bratinje, pe nika se aver, osim Allahe sa azzawajal. Bogobojaznost, takvaluku, dar tano Allahe azzawajal. Hem duj to buti Allahe azzawajal, rızka ka bičari, kod da mjestar kao vele, tano sa ostrani. Al doa, je buti morate džena pralani, opa insani, ko dunjalukan gal peste čivel, hem ne siri glavno gajla o dunjaluko ovel, no Allah i lese, kadel, lesoro kalbi nikad mate smirinelku, hem kad čivel leso čorolipa, anglav konak, kad čivel leso čorolipa, anglav konak, te bi uve ko čorolipa mirišini ko zongot povele, a o kad bi lesoro nikad rahati, naka ovel. A tari dunja, naka avelle se osim od ova, ko boro Allah i se propišinja hem odredinja to vele. Ništa poguter taro do ova. Ako je od dunja luko, pa li peste ka mukel, hem anglav o ahireti ka čivel, hem ne siri glavno gajla o ahireti ka ovel, pa tega no Allahi, esad kese, kadel rahati ko kalbi to vele, hem kadel lo barbali pa kole soro kolin, hem kadel le tari dunja pa makar o dunjaluko dva hem te namangel. Wallahi kadel tu taro dunjaluko hem o dunjaluko dva ma te mangel. Ama, te čigam so o ahireti anglalem ovte ine tuke gajla. Ovte ine tuke gajla, Wallahi tuke rızka kabičani, a makar e dunja o dva ma te mangel. Ben se kalarem, borđi sam takvarijete ovo. To vam dar taro Allah. To su dija dar, kad durjare amen taro šeri, a kad šel amen ko hajri. Insan ket kolle dar taro Allahi, kad rudini pete zršino dua, so Allahi da se naredinja,
a te durut a rogoasu Allah ili si zabranio. A kednaka oveli lamendar takva, toga šta kera su ame manga. Resa Allah molina, kod dinja men tezureari, amaru imaniti barjari, ole molinati ke lamenta o takvari, Allah azza wa jalla molinato prostina mi amaru roditeleni, kasa roditele dunya na kre, lendo Allahi šužotan ko dženneti te do. Allah molina kabula mara amelija dirija te kero. Allah molinato mu te po rahmetu bereketi manji pa, sloge mraze upravo mende, ole molina, amale duše mate lel sađi kote zadino aninca na entroba. Ole molina, ket kuda jedino da ke kota ređeli tavel, amin gdje vakari, Allah fe vakera, ašhedu en la ilaha illallah, wa ašhedu en Muhammadan abduhu wa rasul, wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimu s-salam.